Brza torta od šlaga i keksa. Sastojci za brzu tortu od šlaga i keksa: 6 kesica šlaga, 300 g mlevenog postnog plazma keksa. Brza torta od šlaga i keksa se priprema na sljedeći način: umutiti 5 kesica šlaga, a zatim dodati mlevenu plazmu. Promešati dobijenu smesu, a onda je oblikovati na tacni. Umutiti još jedan šlag koji je potrebno staviti na već gotovu smesu. Staviti u frižider da se malo ohladi. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.